bakagwa olunaku lwaleero enakwedde omwezi limeka enakwedde omwezi 12 guno omwezi ogwokutaano gwene olunaku luno olwa bamaama abandi lwe mu mistake nga nimulowooza nti bakobya lunaku lwabakyala buli muntu ng'alina yakula ng'ali kyetweta amabeere oyo asobola okwetebwa omukyala aye ate ti buli muntu nti asobola okwetebwa maama n'omukyala oyo azaire abaana be ate n'abatembeeta n'abakuza mu nkuza ey'obuntubulamu oyo ni maama then omukyala nife abasigale fenafena tuli bakyala kasita obanga oli mukazi osobola okuba omukyala ate si buli mukazi nti asobola okuba maama eyo ensonga yoona gitegeere bukalamu ate olunaku luno lwabamaama ti lwabakyala olwabakyala lwabita kale we are celebrating those sweet mothers of ours buli alina maama ng'ali eyo nga mutuufu nga owulira nga maama ni maama big up to you neyongera okwebaza bamaama abasobola okukuza abaana baibwe mu mbeera yona nibatabalekerera ate era nibabakuza mu mbeera ey'ekiguufu mwena mukama abatemusinga okwenda kusingira ala maama owange anzaala mu kaseera kano akantu kano maama obuuka bwoine kubandi oyendaine ebintu byembanga eyongera okwebaza maama olwokuba nti wanguza wanfuula ekyo kyendi esaawa bangi banenumirizaamu because of you singa tiwali niwe oba osanga olyawo abantu bandisoboire kuneekooba yakola omulimu yeebale gw'amaani ino bana maama nga yanguza era yankuza nsonga gino ng'oli siyankuza nantembeeta nantuusa wano tyandidwaire mu kino siwaire kale n'olwaleero katandike tulina puroguramu tujja kwogera ku baana baife ab'obuwala engeri gye tuli nti lunaku lw'abakyala oba lunaku lw'abamaama tujja kwogera ku baana ab'obuwala oba oliawo n'ab'obulenzi boona tulina afumita ku mpolampola ye nga eisira leka tulite ku baana ab'obuwala abaana ab'obuwala abawangaajira wano n'ensi yona ebizibu ebyendawulo lwaki abaana bakuze nga bakuze mukoma nti akati amamamera lwaki abaana bakuze ab'obuwala nga tutyaime nga twatyama tutuwindi butya olina kwebisa mu bantu butya bwolina kwambala kozesa ekigambo ekituufu nti lwaki abaana ab'obuwala bakulanga bagalaamirivu muli basogga bagalaamirivu oba bagalangatano bagalaamirivu endawulo ey'obugalaamirivu n'obugalangatano eriwa endawulo ey'obugalaamirivu n'oyo omwana akula omuwawa ng'azira mu mpekemera then endawulo ey'obugalangatano n'oyo omuntu katonda yatonda nga yali akoye ku lunaku olwo yamutonda nga mugalangatano so eyo n'endawulo but tubanga tugiire ku mulamu ogw'olwaleero nze lwaki olowooza oti abaana ab'ensangi dino bawala baife bakuze nga bagalangatano oba nga bagalaamirivu nga bwotwino nwoine baba ensonga ndowooza nti ningi ensonga ogita kwani ensonga ndita kubazaire imwe omuzaala abaana bamaama oba bababa bamaama mukoze omulimu omunene aye okiri nga imwe na bababa mwesugireyo gwanagamba mukoze omulimu omunene okuboneka nga mukuza abaana nga bagalaamirivu ebitundu ndowooza 65 ku 100 bamaama muleeteire bababa okuba nga basingo father olw'ekintu kirala nti mweterawo embeera ey'okuba nti gender balance buli lwoba mukazi ng'olina ebintu bino wamanga ng'oli kukulembeza ino gender balance oli kulembeza ino education oli kulembeza ino obugayiga family gy'ovaamu nze ndikuwabuwe magezi eno mu chapter eyaife abasaadha otulina amaka amatuufu otwenda okufumbirwa n'okubayiza tube n'ifamily entuufu otadaaga kuniinayo iwe sigala eyo obe mami's girl mu bugalaamirivu bwo newaife gye tuba okukuza omwana obulungi ebitundu 85 bisinziira ku maama naakuza omwana obulungi aye imwe bamaama muli kuleka abaana mu mbeera mwabalekera abasaadha babakuze tina abasaadha banka mwasuula busuula eyo abaana baimwe mwasuulira sengaawo wasuulira maamawo nti olw'okuba ekyeyo kyeida ogiira okola esente tida kuikania niwe ow'ekigulu tida kuikania niwe mu nsonga eyo okuba oti bamaama tuleke tunife
otuvunanyizibwako okukuza abaana era abaana nifo tuli kuvaako embeera okuba nti ne bonoona imwe bababa mubamudirira omwana abalangeze nkaaye tabawo omwana wafenafena okutwaliza wala bati nze omulimu ogwange nze najja okuzaalibwa okwidda mu bulamu obwensi ng'omulimu gwa baba kujja kunoonya kigulira magala iri bakwiza waka famire eyemererewo kati mpegaano saawa dino mulina obuzibu anti saawa dino imwe mwava ku mirimu egy'okuboneka nga mukuza abaana buli mulimu gya kunoonya ssente whereby ate esente mwadinoonya mu angles ndala ndakootingayo wano abantu batono kuba abo bana baniibwa nti n'emirimu gye bakola egy'obusirusiru tubaire wano mu idungu wano n'akaala kabakeeta ka Brenda Mailos nga kawuuna ku nkyo kakoba abantu nti omuntu okwidde okulaaya wano n'ekisinga okuba ekituufu nti era bafune sente nini aye nga talingiriire challenges na repercussions bijava mu kulaaya ife tuli basaada tujja twabazaalamu abaana twavaayo twidde tunoonye sente omukazi kimulikola kyamaani ino okutandika okulaaya mwasomba abasaada otandika okukozesa ebitundu byaimwe katonda bye bawa okubanga mu bifuula bizinesi aye ng'olikola ebikolwa ebyo n'omwana gyozaire ali kubona kati otusuubira kuba na mwana kyoyo mu bulamu obwensinga oli kwetunda niwe oli mutuma gyondeetera akapiira omwana wa myaka 5 oli mutuma ku idduuka lumuka ogyoleeta akapiira tukole so that kind and innocence abazaire abakazi oba abakyala mukoze kyamaani okuyita n'ensi eno okutoola ku mulama gwe twali tutambulirako nimututwala ku mulama ogw'ebikukujju so tetuyidda kukiikiriza we shall condemn until neyanziza madamu moderator olunaku olwaleero ate era twebaza omutonzi atukeeseiza ate era yatusinkanyanga olunaku olwaleero nga tukaali balamukangako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nakaga onga olunaku olwaleero tuli nti lwakucelebratinga bamaama bonabona zeena kantuuse okuyozaayoza eri bakaire baife ab'ensi eno abatuwaire obulamu oba oliawo singa tibabaire ibo beene oliawo ensi eno tiyandibaire nga yeyongerako oba oliawo bwe tuli saadino nti enamba egiire teeyala abakagwa mbendeza olunaku olulungi muyogeayoge katonda abawe enkabi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu banyabo ne basebo abataka b'ekitundu kino abali ku mikutu gaita abantu gyonna gyonna nikunze Bidi Isma okuviira mu kikulu eyo ku kyalo wa Lugogo Estate nga mama moderator neyanziza okumpa omukisa guno okulamusa ku bantu nti bongere okututuninga abatubona abatuwuliriza basharinge video daife okuva Uganda weefu okutuuka wekanga okuva abawala biya weefu okutuuka bakanga munsi yona yona okutwaliza wala mubenga mutugoberera olwa program yaife ekigangu ngankani eyongera kuwongera kusomesa musoga buwanga bwe na buvo bwe byava niwaja niwali so olwekyo mama ndakwongera okutuusa okusiima okw'endawulo eri bamaama abaana kazaire ab'ensi eno nti happy mothers day to you all mothers nti okuba omukazi tikimala banange abawala ab'omulembe guno mulina ensambo y'emwogere ey'ebikisiru eyo nti ndakuwakanira nimwe ekiseera kyona kyona nti okuba omukazi tikimala wabulaawo bamaama tulina gye tutuuka ng'oba oyenda ino oba oyenda katono omwana eyakuva mu ntumbu eddo n'asobola okutegeera embeera y'oba olimu okuba boyfriend kimala ate ani akobya ati boyfriend era tuli mu nsonga dakitegeevu byamaama ati kati nkubiriza abantu basigale nga bamaama abalungi basobole okuba nga bakuza abaana mu mpisa ebigwanire empisa ed'obuwanga bwaife abasoga mukutwaliza wala omugigi ogugi okwirako guba ogwesimisa eiwanga mukutwaliza wala tudeme kuba na bantu bano bebakoba ati oyo mwana waani twenda tube n'abaana nga balambikirwa bamaama baife nze najja okwidda kuno nga omumama ni pida enkulu mu kukuza omwana
so bamaama era buli gye mutubona wano eyo banandi bakubuliza omuli tubona buli muntu gyobona adifaininga maama we yamukuza muntegeeraye muweyo ebintu nimunkoleyo emirimu gye era wabanga bakuguza nga ogalamirire tegeera nti niyo yeyakuza oyo yali atyo bamaama baidde okukuza abaana embeera egwanire so mbakubiriza abantu bazaala mubiri tibazaala myoyo abaana bababuulirira aye batyama butyama ye nga bababuulirira bagezaako ezina maama atayenda mwana yokuba mulungamu kati eriyo okuba nga iwe bali kubuulirira ye nga ofuuse anirule ati woli anirule tukukolera ekyo of course leero omulembe guno gwakyuka titukasobola kukuba baana kibooko oba wakamubisaaku einuma nga bakoba ati okubya mwana wa gavumenti nze wenakulira nga ife ekyalo tuba baana ba kyalo nga wozo omusonga owa John ng'omwana wange nezize ensonga John n'amwagaana amubisa ku nyama eyeikomera ku nyama ya gavumenti amubisa ku kifaalo saawaddi n'omuntu wayogera ku kyokukoba ati alikanga ifula omwana omalira mu mbugadde amateeka weyabbayi ife abazayi tukoze kyamaanyi okuboneka nga tulikuza abaana ebizezengere twadema kwiddukira nti abaana be tulikuza ajja kuba musaada wa muntu olwaido kati wafumbirwa omusaada nga owaire omwino obuzibu obw'amaani wakuza ekintu kyo kiri awo kizezengere aye okigaire omwana wa mwino gye bakuza obulungi weyabbayi nkubiriza abazaire fena kuba nze ndi muzaire tukuza abaana baife mu mpisa edisaaniire luno olunaku lwa bamaama tulukozesa ino okukobera abataka kikye tulina okola nga abazaire tukuza abaana baife mu mpisa edisaaniire baba abaana abegombesa baba abaana abakuze eggwanga lyaife omwana azira mpisa ezitakyagasansi kale sebo omuzindalo gwange gwongereze kubanga awo wene bakagwa munikiriza isukayo baba okweyatula eri abavuni baife programu ekigangu nga nkali kutandika okuwulira mu kino sikyene nongera okubakuba nti ali kutubona oba oba otukoine akobera ku mwino tukoleko olugambo tusaasaanye nti ababusoga community in UAE the mighty Basogas from the eastern region of Uganda n'abatembeta programu eno nga bayongalira mu iwanga erya UAE nkandi Dubai kale sharinga likinga postinga commentinga ku birungi byerere nimbona ku comment ife tibatugaiti kati batukompeyaringa tuli mighty mempegano lwaki mutukompeyaringa n'abantu abandi bonaboda kale badange tusagamu wenawo mungane bandulire programu y'olwaleero ogema kuki omulamwa tuli ku mulamwa wakyo engeri gye tuli nti tuli ku lunaku lwa bamaama bamaama abaife abatuzaala tulijja kwogera ku mwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi olunaku olwaleero era programu gigwirewo mu butongole eyongereyo ne programu yaife mu maiso nsigaire nga ninze namwase Shadia nga kale tweyanziza maama tweyanziza ino maama lamusa ku bantu bawubire ku bugalo oyo ada mukyala waife twamusiba tatubula ku bantu tubita naye ku kikondoolo yafuuka kitundu kwife abasoga the mighty Basogas ane mbalamusizaako mwenna abali wano n'abali e Uganda nga tubalamusaako mwebali gye mukola njozayoza bamaama mwenna gye muli kubanga olwokutuuka ku lunaku lw'abamaama mwebali kubaawo mwebali kukuza abaana ba Uganda abaana bansi nga balungi singa si maama osanga ensi gyeyandibadde twagala nnyo tweyanziza maama oyo oba tumwete tutya oba speculator aidi okutuwabula mu wano niwali mu programu daife n'obusoga dino tetutambuza ekigangu akagwa mbirombiro leka mbandulire omudingu owundi yena nga ali ku programu eno ekigangu maama omutesitesi neyanziza kyamazima ndi neisanu kuba nti olwaleero luno tuli kukuza olunaku lwa bamaama banakazaire mwebale ebyemukola era singa tiimwe ensi yalibaire nga titwala aye nga
mbalamuisaako era nesimye okuba niima olwaleero nga buliido ono niitaliire John Bosco omugabula omulamogi maama nsiimye ino okwegayita kuima olwaleero neyanziisa Sangayire baba, sangayire ino. Kanya naye ku nsonga ndala oba ibiri aye era tidda kwikaana naye ntya nti wagiire yakoba nti ffe bamaama nife abavunaanizibwa ku nkuza ey'abaana baife aye ali kwerabira nti bona bazaana paati nene ino ate kati nga babaaba kati nze oyenda nkola ebintu bibiri mbe maama mbe baaba esaawa dino abaami ndi kitwala jeno nti abaami abasinga besuulireyo ogwa n'agamba balekera maama avunaanizibwe ku baana okubalabirira okubaliisa okubambaza okubasomesa okubayidandaba aye nga baaba oluisi ye naaliwo aye talitwala buvunaanizibwa bwe nga baaba kyokka ng'ate yakobye mbubo ng'abaami baliwo okulabirira famire kubanooneza kyakulya aye eri abaami abandi abatotuukiriza mulimu gwaiwe nga babaaba eri famire Nabo bona abagazizaako okuba nti batuukirize bona bayidinti kasitange masente nimpa maama nti emuna sente needo ebisigaire byonna byonna bali kwenda maama akole byonna byonna nga avunaanizibwa nti ni baba ate era ni maama aye era ndakwira kweinuma nti abakyala nife abavunaanizibwa ku mpisa ed'abaana baife singa oba tolambiike mwana wo nti muna omukyala alinako ebisaati woba okuze mweno stage waliwe abakyala ife wetutuuka nti oviire mu stage ey'obuwala kale oviire mu stage ey'obwana wajja mu stage ey'obuwala waliwawo mama oba omukyala yenayena kyalina okusomesebwa okuva eri maama we oba omukyala yenayena okumukoba nti kino bakikola bati kino kikolebwa kiti kino kikolebwa buti so awo baba ayinza obutabaawo ino obuzibu obuliwo maama omugabula nti kwenda ino okukola ebintu ebyayo empegaano olw'amagayagaya nagenda bulo maama agiire baba alijakola emirimu ogwasenga ajakola ogwa maama alikola ogwa baba waka kubanga aliwuuna okujja okunoonyeza ekibulira amagaliiriba oli kitegeera yajja okuyira nga ebintu ebyo byonna byonna mutuufu tasobola kubigembaganya muntu mulala weesanga nga abaana balimeranga bumere oba kukulanga bukule balikula lwansi ebyo byategeeraku ebitono leero gino emitimbagano manya tiktok manya facebook manya ki byatwidirira basenga aba media abasigalira okukola ebyo mene mpegano basenga babona twabaye batwidirira bawa byabaana banaife Sirika male moderator awo weenaawo olina ekigambo kyotuuseeko nti baana bansi iyo buli lw'onayenda kukuza mwana wo nti olikuza mwana wansi that is where the problem starts omwana mukuze ng'olikuza mwana wuwo iyo buli lw'oyenda okuza mwana mbu mwana wansi that is nonsense and shit era nze wange ebyo tibikola and n'ekintu ekindi omwana aba wansi lwaki nkoba nti omwana aba wansi kuba bwakula obulungi akuweesa ekitiibwa aliens abaana tutubeekuliza ife bene wabula tubakuza basobole okuba nga basobola okufiitinga mu bantu abandi oba mu mawanga agandi gye bagaddiira tasigala kuba wange kuba otuuka wakula wava ife tukali mumaka gabalata baife mwatutwala amaka gabalata baife twagavaamuira oyinza n'okumala emyaka 2 emyaka 3 nga togiireeyo kale abaana bansi tuzaala abaana bayiwanga nti omwana olina kumugundula bugundu otegeere nti leero nze nkuzaala ndiwo aye olwaido nkola ki nzirawo kale tegeera nti mutubu olina okuba mu bantu nibwoba oli eyo mumaka gayibaawo nze baaba nga alina ekintu kyeyankobanga ati mpegaano bw'oliba ofumbirwa olikobanga omusaada oti nze mbaire ndikwoza tisoboire kufumba abaana abo bajja kusabanga emmere obakoba oti bana timumboine mbaire njiire ekola oti timumbuuza byamere anti awo weeriire yateze ku ndowooza yange yenkukoba nti omwana ti wansi omwana niiwe oba omutemu ekyo kyayenda okuba awo oba oli kuyikirizaganya ninze aye oba ebigambo byendikozesa byoba nga tolitegeera awo oba oli kuyikirizaganya ninze nti omwana ali niiwe olina okumukuza omwana omukuza
ensi tinekukuliza omwana niwe olina okuza omwana okumutamawoli kwendabe niwe olina okuliza omwana ensi nti ensi leka njiga omwana nkamukuliza ensi era obenaawo madam moderator kulina olugero olukoba mu kisoga nti omwana omubi avumaganya ennyina so kituufu ekyayenga nze ndasaba nti bamaama twena otulye bamaama mwena oba twena nze ndabasaba nti niwe tubanga tuli bize tutya tufengayo ino oba tuweeyo wakiri akayire akatono ke tuba tulinako eri abaana baifwe kyenda okoba nti tubafunirengayo akayire tuwa abaana baife obwire kubanga niwe tunaabalekera abakozi bano tibajja abateekateeka bulungi nga iwe maama mwene kiwandyendeiza omwana waabe tulekeraawo okusimba obuvunaanyizibwa obusinga obungi nti tulibulekera abakozi tulibulekera essomero oba tulibulekera abantu bakuliya nga mwami bidi waakobye nti tulekeraawo okuliza abaana baife ensi nti tubaleke ensi ebatwale tubekuliza ife bene ensi eganulwemu kunkuza yaife ife nga bwe tuba tubakuzizaamu omugabula omulamuji nga osirikirire baba y'abaana ab'obuwala mu nsi yaife yona ti mu nsi yaife Uganda yonka aye n'okwetoolola amawanga gonna gyogere ku baba wena gyogere ku ensonga eyo gyogere ku baba. Maama omutesitesi neyanziza ekyamazima nsiriike nga ndikuwulira ebidduubo naddala kuva ga muto wange Ismail mbiwulire ne muwala wange Shadia ayenga okusookera irala nda kwisuusa oba kuyozayoza bamaama mwena banakazaire era aho hendi kutakira nsooke nsugiryeku omama wange nange maama nkutaka ino omuhala omwise magando oyo yakolera omulimu gw'amaani era nekwenyumiriziryamu abalyekalire eyo n'omunawaikoke mumumaite omukyala Thomas Ompansio maama nkutaka ine gyendi eno era nkulowoozyaako olunaku lwati luno lukukwataku era lukwata n'okuba nakazaire bonabona ab'omunsi muno ayenga ekyo nga tukizwireku nze ntaka kuba kubirizya nti bana ehe twatuukire abantu swena yewawo basinga okuba nti abaana tukulye kusa abaana b'obuhala naye n'abaana b'obwisuka boona tuli kubalekanga okumbali so kyetaaga abazaire nga tuzaala baana omulamu gwe tuteekamu mwana omuhala n'omwisuka yena tumuteeketeeke kubanga omuhala ono otwaba tuteeketeekera omuhala aye ng'omwisuka timuteeketeeke banaha abakubaho obuzibu so nze nkubirizya abazaire swena abakyala n'abayiteye babaana abaami tukola obuvunaanyizibwa bwaisu omaama wabbali kuteekateeka omwana w'obuhala no baba yena ateeketeeka omwana w'obwisuka such that obasisinkana nga bonabona ensi yabakulirye nga bataire mu mbeera ensa niga amaka gaiza okuzwayo nga gesiimisya buli muntu omuhala muteeketeeke n'omwisuka muteeketeeke so ndikubirizya abazaire mulekeraaho okuba nti omwana omuhala gwe mutaireko isira n'omwana omwisuka yeena yetaagisya equally the same okusuna amaka ag'omulembe so nze aho omukazi nazimba amaka egano wabanga nazimba amaka kyova obona bamaama ndowooza isira baliritanga ino okubaana ab'obuwala aye nga ate kyandibaire kati kasavu kanyama kyandibaire kasavu kanyama vaye tuikiriza nti omuwala nakola amaka era awo wataba mukazi otegeera nti amaka gano gazira muki gazira mu mwana abuwala gali mu bwabulenzi bwonka endawulo eriwo nti kyova obona nti eisira bagirisimbanga ino bwana ab'obuwala awo maama ndakuyikiriziganya niye kyamazima omwana omuwala wankizo kuba era nga olunaku lwaleero bwe tutokagaine n'omulamwa omwana omuwala ninakazaire wensi so byona byetololera ku mwana muwala era niwe kuba nti mwana
kumugundula asooka kutegeera maama n'amuwa eibeere nga ni baba tabiidi nti oba omwana omuwala ali n'ibyali kubitamu aye byonna bino obuvunaanyizibwa obwo buva wa mwana muwala so ekyo oli mutuufu aye nga okubalansinga debooti ng'enaku dino we bakoba kyenda n'omwana ow'obulenzi yeena alambikibwe bukalamu aleme kuba nga gayi wanaafuna mwine ajja mu bisooti kyakuyitala eyo kya mu nsiko so kyenda kibe nti buli muntu ategeera mwine aye ekyo kiva ku nkuza yetukuzizaamu abaana so mukyamazima enkuza y'abaana erina kuba nga egemebwaku abazaire twembi omukyala n'omwami era bw'ate bwe mweyongeramu ekirungo ky'eddiini amadiini gano bana tonatona tusinza katonda mulala olewa abamusiraamu omwana we omukuza mu iddiini ey'obusiraamu ajja kuba mwana mulungi olewa abamukatuliki oba mukristaayo naakuza omwana ng'ali mulambika mu iddiini omwana oyo ajja kuba wankizo kuba ekisookera irala aba atya katonda omuntu yena yina amwisaamu ekitiibwa ekibi mu maiso ga katonda era akibonerera nti kibi mu maiso g'omuntu owundi kuba katonda tumubonera mu bannaife be tuba nabo kizibu okubona katonda abandi bafune okwolesebwa aye nga mwino woobisa mwino akuli okumbi oyo oba oli kusaavinga katonda so ndaabakubiriza omulamwa tugute kukuza abaana nga tubatayire mu iddiini tubainonole ekituufu ekyokola awo twidde afuna banakazaire abalungi bababa abalungi abatajja kusuulawo obuvunaanyizibwa tufuneyo bebeeta ebirume nti kyo kigakisa bugakisa nga kirekaawo kirekere maama so ekintu ekyo nze omuteesiteesi ndakusaba nti poroguramu dino lidda kwongera otulungamya naddala mu bannaife abatubona abatufollowinga ekyamazima tuyireyo kwingira essaawa giti era baabaawo nga batebenkefu aye bwabuli nolowooza oti odda kwenda peace of mind gyotali kuwa famireyo kubanga amdamani hiya n'obuzibu bwe tulina kuliba boona abaana b'obulenzi bali bakuzanga nga balowooza ati kubanga ndi musaada kale ndina kukola nga bwemba ninze saabasajja wano kyogera niboogera enkola eyo yona yenda kukyusibwamu kati mbakubiriza abaana ab'obuwala mukola ekintu kirala mukopa enkola y'abamaama baife gye baakola omusaada okuzaala kuliya tikikunobyanga buti ojja kubaira ojja kikomyawa okuzaala kuliya ekyo abasaada twena neife ekityo kodi gyowase paapa ono gye bakalonda aye abasaada ife twena tulekaga enyama ensiike munumba twajja mu mukene twalya mukene twafunfuuna waire ewaka so kati nze mbakubiriza abaana ab'obuwala okulya mukene mujje mulye aye omuliro otya eat with respect era nga n'omuntu ogwoleseeka yena I respect and then the other thing mulikolanga kyamaanyi danimu omuleeta okuleeta n'abaana baife okukula omuwawa oli kitegeera kubanga omuntu ajja yakola ekintu bwakola ekintu waira wamukuba oti kulw'abaana lwaki okoze ekintu oti kino aye muna olukoba omuntu yabulukuma ate abeena kudino kasita omukobako beene n'abano bakatiba bakalina n'abakazi beene n'abano maifotikanoba alina obwana munaana ate buti ekizibu wekiri mu baala bano ono muwala wange Shadia noono moderator benda nti omusaada olw'okuba ali kujja okusajjala atakuliya amusabe ku olukusa nti nje kuyali ekyo tikidda kubawo tikiddakusoboka aye mpegano bwenkera kunto ninkimana nti gundi obaire olisaajala atakuninkukoba kunti munagundi baba lwaki oli towalaza maani mangi kubanga mba nkitegeereza kyekikutwolako koba nti mukazi wange kino nakikoze aye nakikoze mu butanwa ife abakazi tufa bulimba kati mukole muti abakazi tufa bulimba mukole muti mubeeko amatu agawulira abasaada twenda matu ge mutabe ku matu mujja kuba nakyewombekeire emirundi gyonna mube n'amatu ng'omusaada buli lwaba n'ekintu kyaleese kyakoba nti tukole kino muwulirise ate iba n'okwikirizagana aye buli lwonna aba nikirenze nasoma nze nfuna sente dange ndina omulimo tikobebwako ife batabane ba kintu ife titwenda bintu ebyo
ani aliibako gwa nti tujja kuyikiriza ebyobusiru ebyo okubitukoba kale gyofumbirwa esente do ife ikaika nobe muikaikamu ensonga ti ya sente nambawo ekyokubonerako ensonga ti ya sente imwe abakazi ensonga yakuyikania tukali kuloba Sidi Kamale kuloba kuba bawombo gye muli Sidi Kamale tuzira kuyikania wakati w'abakazi abaana ab'obwana abaana ab'obulezi n'ekitusumbuwa mube bayikaikamu mubona pulezidenti wa Tanzania bamweta Samia ani Suluhu omukyalo oyo nze bena imwe mbewone omukyala ayafumba nibaine bana aye ni president yowensi ayo basobola okuyikiriza yafumba nibaine mutige muganda yange ofuna emitwalo 5 waidde obaawo dunkumale ku musaada nti obole president mulamba wansi yayikiriza okufumba niba wali kwabo what of you tukali kuloba nti tulina abantu baife tulina abantu baife bana ate bale bayikania era buli omu yakityama muyayikiriza nti amusaada waife bona basiraamu bona basiraamu okali kuloba nze tulobanga kukufumba na muwaliko wange era kitusobola kubaayo kuba tukidde obulamu bwensi butyo butambula aye muwaliko wange gwolesa omulese mwitulu baki omulese otya omunandulire oba oli kulinda amale kukeera kunco male kutegeera nti gundi aliyo it is a process okukulaga muwali kwawe it is a process it is a process kitujja kuvaayo buve lunakulala mukulu George nga nkaaboko benti munakatiire nkuyisiza kumwa no it is a process erina omusaada balina okutambula awo mubamugire mu bwasingo maatha na bwasingo faata kati awe muli kuviira nga munoba muleka baana baife bakulamuwawa mbakubiriza mutyame ku baana baine omusaada oba ajja kulaaya atya muleka alaaye tyama ku baana otavaawo tyama ku baana mukuza abaana mumpisa omwana akule ng'ali kubona baba ni maama waka ekirisinga okuleeta obuzibu ekirisinga oleeta obuzibu ife kubanga abakazi oba ife abasaada ng'olikuza abaana ng'oli single father oba ng'oli single mother abaana boona bakola bye benda kati omwana wakulanga alikola byayenda azira kubulirirwa kwa gender dombi talifuna kubulirirwa kwa mama talifuna kubulirirwa kwa baba mu kiseera n'ekirala omwana oyo ajja kuba nakyewagula eno gyali gy'okufumbirwa oba gyajja okubayo olutuuka mu bufumbo ng'akoba ati nze nkola byenenda tini guno omulembe gw'emukobambu twabavaako bakola bye benda nga tutandika ofuna obuzibu oti n'obwo so mbakubiriza nimwe abalenzi omuli eyo mukaali okuwasa mujje mubazaire abakazi bemuba muwase mutegeere nti omukazi gy'oli kuwasa maama we ali mu makomo ni baba we ali mu makomo otherwise munaaje okufuna obufune bano abakazi bemutoola ku bathingo bazazi obuzibu ni buno bwe tujja okubaamu buli kaseera nze muganda alimwako obuntu alijja okufumbirwa mu famire eyindi etali famire eno yetukoze ati etali famire eno gyakuziiremu ng'alijja kwinjira mu famire eyindi weyabayi mu famire eyindi ajja kwagaana yempisa dindi neneeyisa dindi aye wobanga wasobola okulambika omwana oyo n'okumukuza obulungi asobola okumayizanga mwana wampisa era ng'asoboire okuwangula ensi so kityo bwe kibe twire ku nnono tulekere okukoopa western culture tukuze abaana mu nnono daife abaana bawangula obulamu obwensi kale baba tweyanziza banange aye olowooza okobye ekya western culture but idukira nti era nifo tuligulanga n'amativi ago twagata ewaka twagula tivi edo twagita ewaka abaana babona buli kazaano kebenda babona buli kintu kyona kyebenda oluisi ng'ozirawo so bakagwa otherwise nze nakoba nti tufube nga bwe tusobola nga abazaire akaseera ketuba nakakatini ako wakiri tutyame n'abaana baife funa akaire otyame n'abaana abo obalambike oba oyogereku nabo toyiri lwisi omusaana wobaire ng'ozira babise muki biki bye bagaine biki bye basingaine n'oyo maidi gwe babaire naye biki byabakobeire olwisi ojja okweyagana nga ni bamaidi betubalekera bona aba n'ebintu byaibwe bakola muntu kutu eyo nga titwidi bye bali babisaamu oba oliawo oba bali kukusa bintu ki aye tufuna akaire tuyitireyo abaana baife akaseera ntyo bwenda okomekereza
Bikale banange toyanziza ino olw'obugambo obwo obunuvu ni tiimu yona olunaku lwaleero nze ate kabiri puroguramu ekigangu empoomeire n'okusingaku enaku edindi dona dinumanga aye waliwo wemutuuka mwabonanga kigemye nga kiri mwose mama nga tukaali kwigalawo mbaire ndiisa abantu so obubaka buno ku bazaire banange kuba am a father and a responsible father ndina ebiine masena ng'omuzaire aye ngezaako okukola nga baba kyasaana okola but tukoba nti ndi perfect 100%, but tugezeeko okukola ekintu ekisaaniire ku baana ife abazaire bwe tuba tuli kwenda okuza abaana mu mpisa de tulowooza nga neetuufu ekisookerwa ku kyeno tufuula abaana baife mikwano gyaife omwana ow'obulenzi abe mukwano gwe and ekintu ekindi abaana abo tujje nga tubabuulirira tubakobera obulamu obwensi bwe butambula otakweka mwana wa buwala kintu mbeera bwetambula ndireka atuuke mu myaka gya teenage memukobere kyali n'okola omwana kasita aweza myaka 10 tandika okumukobera nti muna kino ni kino kitambula kiti ajje nga akikuza mu bwongo bw'empola ng'era omukobera nti tuli mu mulembe ogwa .com ogwa tvs masimu biki nibye boogeireko nti babikozesa mu mbeera otuneeno tibabikozesa mu mbeera mbi abaana abo bulijjo banaakoma okuba mikwano gyo omwana buli lwaidda kuba nabwetaavu aidda kuidako beddaddi kino ni kino nkikole ntya sobola okulambika omwana abazaire abandi tuswika wakambuwala wabanga abaana bakutya tibasobola kusharinga niwe ideas buli omwana lwakutya nga tasobola kuba mukwano gwo kitegeeza nti oyo omwana akola lwika aguluuse eza kalungi kyojja kumufunamu kuba buli kiseera abaawo mufiye ey'amaani eri abazaire be but wenaasigala nga abaana tubafiire okuba ba best friend baibwe tujja kufuna mu baana ekyo kye tusinga okubendamu era tuyidde aba tuteeseteesa abaana wabula nga tuteekeire baana ne ku lw'ebigambo ebyo nsaba abatuwuliriza n'abatubona mwongere okutwenda ku channels daife dona YouTube, TikTok, Instagram byonna mumbenga mutuwagira ku programu daife ekigangu era muwagire nibasoga community nkani mu UAE tubende ino tubendera irala isaife kyabazinga afunvuwe ebyanda n'ebyanda obufulu bufwe abaana bawana olunkusensi mukama abakumi nga tukali kwigalawo bakagwa kansooka okweyanza tiimu gye mbali nayo nti banange mwebale kulida buli wembeetanga nenda mwidenga muyisa nomuti however much gyatandika okuba fine eri mumaiso ag'abantu nti buli kulwangawo okutuuka kuba emizindalo bajagemereire ira aye nga abaana betuli kukyaza mu studio tibali kubangawo amaama owa kamera tweyanziza olw'eirima eryo okugemerera kamera okuba gyetandikire mpaka gyetuli n'abanaatuwuliriza oba n'ababoni baifuna bona ababaawo kumbali nga balituwuliriza bona kati gwebaza olw'okola omulimu ogwo ogw'okutwerolera nga the mighty basogazi ife ba mighty tribe tuligezaako okusaagula ensonga wano ni wale nga nkaali kwigalawo munga nendinayo pointi nga ndala 2 3 kanjeete advert yendi kwenda okubabisaamu meni kwigalewo mama nsaba oningize mu mukulu JB kamera nsobole okola ekirango kyange mukalamu nga ensi yona yona eribona bakagwa muli kubona ekyambalo ekyo omukulu kyayambaire omukulu omukabula kyayambaire eyo t-shirt yaife oba n'ekyambalo kyaife oba n'uniform yaife ey'abasoga community tulinayo t-shirts nga diri ku collars twaba ne t-shirt ng'erimu itulubeero lyene nga eyo gyayambaire aye nga dona dakala eyo ey'amata ekala enderu gyetwandyese white in English kale n'olwekyo bakagwa iba oli eyo ng'oli musoga kantandikire kubasoga abali wano mu Idungu oba abali wano mu Dubai nga ntandikira ku birala abali mu kikerezo kyaife oba ku kyalo kyaife nti ng'okaali kufuna t-shirt eyo akagwa tugyetandire t-shirt dikaliyo mu store diriwe wamkuluse ku itale tujye tudifune tudambale tudigule kubanga daife dandagaze obusoga buli lwe omuntu anaakulinganga ku ng'oyambaire ekyambalo nekyo oba oligezaako okwongerayo obusoga mu kuntongi adamana nti niwano waliwo abasoga n'abaire nga ali kubisaamu amaiso olunaasoma kwati ate ategeera nti banaife
abasooka baaja Kiwambo nenda okubayidukiza nti ekibiina kino kyemuli kubona it is a registered entity tibyakwejinga nti tumalanga bwire aye ekibiina kiri registered kale nolwekyo mujje mukule esaati edo tudimaleyo ate tuleete edindi esaati digula diramu 30 ku bantu baife ab'omu community abali registered then omuntu owundi ali eyo nayena nga tali mu community yaife tulina ensonga lwaki tugitonderera mu asatu eri omuntu ow'omu community then omuntu andi yandijegombye you can as well reach us aye oda kututuukirira nediramu dda 50 okusinziira betunava twikaniza community webesazeewo nti t-shirt tukuwe tuidaku webesazeewo nti be totuukana kwambala mudoozi gwaife era gona atotwita kukuwa olw'ekitiibwa oba olw'okusigaza eriina lyaife oba eriina lyekyalo kyaife basooka community new age kale mukaseera kano mungane programu eno ekigangu njigalewo nga ntandika okuyiramu okwandula tiimu yange gye ntambwire nalyo ntandika esayidi gy'ofa maama omukulu agwa mu biti ebibiri omulangira jjebe siibula abantu baife mwani nanze nkani moderator neyanziza bana nsiimye era ndabakubiriza mwongere okusubscribinga ku channel daife YouTube, Facebook, dona tubengawo musobole okuganulwa mu kigangu kino tinifwe abamanyi abasembayo aye tu sharing experience era kantwala akakisaako okulamusaaku n'okusiibula abali kutubona eyo naddala abava ebulamogi banange ab'ebulamogi mbasugirye ino ab'omwikaliro abamunawaikoke mwena mbataka ino okutuukira kimupaka ede half London egadumire mbataka ino ekyalo kitaka ebintu bino twireyo ku nnono ate buti obuzibu bwe tuli kusinganga kubona okusoomozebwa okuliwo nti n'emirimu gino giri kusika maama gyasika ne baba oba oli awo baba akolera ggulu oba olwisi baba wuno ali Dubai maama yeena ali mu bibye so awo bameidi bano bakola omulimu aye boona balina ebibulamu so nze naalisabye abantu twireyo ku nnono bw'oba mu maka mwembi muziramu funa senga funa dada gaibwe abenga aba mu baana abo ate siye bamutya bwayogera ekigambo kye bakiwulira bafunayo omuntu omukulu omuleke mu maka omwo aye yetunako emyambu maidi ate nabe kuba ka maidi ndakaboitolera kakole kino n'abaana kaida ababisanga ti bulungi kona todiwe bakakuza aye bwofuna omuntu ali muko obuvunanyizibwa nga senga w'abaana abo dada gaibwe oba omuntu oti bameidi bano balungi aye abandi ekyegaza okuba nibasenga b'abaana banenaibwe nti mekayi oyo senga ebizibu byona aidabiza kunze aye ali n'omusingi gwajja okuwa abaana bo so kyalibairenga kirungi ng'emirimu giribagabana mufuneyo omuntu agayita abaana baime ebitundu ebindi bibuukangamu nti tuli kwefuulanga okuba nti tusobola okumala ensonga donadona ewe osobola okumala obuvunanyizibwa bw'abaana boona kusasula fiizi kukola ki aye eriyo emirimu egindi gyotasobola akolanga maama oba nga baba eri abaana bo kale leka tuwaakaaganya abantu abo abalina okukola emirimu egyo bagikola balambike tusobole okufuna abaana abalambulukufu abaana ab'obuwala nga balambulukufu n'abaana ab'obulenzi nga balambulukufu kuba mwira abaana ab'obuwala waliwo stage gye batuukangamu bakuba ati mpegano butulina kujja wasengaawo akukobere ku kino akukobere ne ku kire akubulidde ku kire akubulidde ne ku kire yabaanye akaseera bwe batuukanga titidi oba n'abaana ab'obulenzi bona babatwalanga bakojja bona bajjanga wasengatwalanga babakojja baibwe oba badada baibwe badada baibwe ab'obulenzi dada omusaada yatyamisa omwendo guno musanji we nga mwera na musanji andi kati awo ndowooza John olibona awo bano abawala bajja kwirira irala ku kye tuli bakoba nti bajja kwirira irala ku kye tuli kubakoba nti balina okwida baire ku buwanga bwaife n'ennono olw'ensonga saawa dino eriyo omuntu gy'ojja n'oyagaana omwagaanye bwagaane ku kibuga mu iganga eyo
wamukwana ku street wajja okumutuusanga n'oyo omuntu gyensoose okubakubere gye baakuzanga mugalamire watuuka ewaka ng'azira mu kantu konakona keetebwa ka mukyala kati yo wayenda omuteemu empisa ey'omukyala ne buli kimu omuntu oyo yagema ebigambo yakoba ati ekisooka wandagaana ndi mukulu mwino ekyokubiri nasoma ekyokusatu nina omulimu gwange nina sente dange ebyo byonkoba ebyekisiru totawaana kubinkoba woba tobisobola ebintu ebyo biveeko kati ntegano nze woba ofune musaada nga ndi mukwano ninkukoba nti munange ensonga eno yetuli kukola tesaana kujeeti tusaana kugikola tuti iwe nojja mu maiso nonkoba oti woba tosobola kubinumirwa nze kino kyenenda kitegeeza nti nze tujja kuba niige na bigambo bingi kuba tidda kulimbira nsoose naakola obwagudu samaritani obusooka n'ababalo namaana abasenga nga ate kojjawo nakobera omukyazi kyali n'okola waida wampakani oti iri ebyoidi bibyo wademu okubiwulisa ekitegeeza ye nga nkwesonibwa tidda kudaaganiibwe so okwegala ebyo ebintu tugezeeko okutyamya abaana twireyo ku nnono ye maama ni baba mube pillars edikuza abaana baimwe kuba omwana oyo ye muli kukuza muli kumukugisa muko omuntu kuba abaana bo bajja kuwuna kunto bafumbirwa abaana ba John waya bai ndi kujja kuba batabane ba John obuvunaanyizibwa abalitwala muwala wange kuba nakuza muwala wange nga muwawa ndino ayenga mama neyanziza ino kale mama omugabula bana yena mugabula mulamoji ubira kwa abantu ababulamoji bawubire nabe mugabula obawubire awoni ototumye west neyanziza ino tani kana mugabula ezo yali awubire mugabula abantu babali wano bona program eno bagabula aye bali kwesiba bulamoji ano eriya yesebe ekikulu nebaza ino madamu moderator olwakaseera kano ketutuuseeku ate era kunkomekerezo ya puroguramu eno nsooka okubebaza mwena mwe bali kubaawo bana mwe bali kwerekereza obwire bwaimwe mwaida mwabaawo mwatembeeta obusoga ate era n'okutuusa n'okusomesa abasoga biki byetusaanira okutuukaku oba biki byetusaanira okola nze namwase Shadia nkani Kisate Stella ntuuka okwebaza eri bana community banange nkoba abanakyalo ababasoga community UAE nti mwebale kubaawo era nongera obakubiriza nti mwongere okusubscribinga ku YouTube channels ate era mwongere okulikinga mwongere okusharinga ate era mwongere okukomentinga nkani n'okukyalira ku TikTok, Facebook ate era ne Twitter yona tubaayo bakagwa twongere okwenda ekyalo kyaife era twongere okyendesa abantu abandi ab'endawulo obulyawo so bakagwa kansembye yonga nti mama wange omulungi namusosa Kristi nkulamwisa kulunako olwaleero olulungi luno era nkwendeza olunako olulungi nkani bamama bonna abali kuli eyo nti mbendeza olunako olulungi kale mama tweyanziza n'olwobugambo obwo mukulu vidiyo kalina ekyokoba abantu nze byokwogera ku bintu akwaye nga kukoba bukobe nti nditumiraku bamama b'abaana bange nti big up mbendeino bamukenkedde bange mukuza abaana bange oba abaana baife mumpisa edigwanire abaana abo tibaife wabula abaana abo balijava mu maka gange nze bidi nimwe bamama baimwe baje mu maka ag'omuntu owundi ye batakuliire aye kidda kuba kifuuse ekivumo nga kyeinamiza nti mwatukuza ebyana mumpisa etagwanire mukuza abaana nga ye bajja okujja bajja kuba bafuna credit nti bidi ni famire ye batukuza abaana obulungi era nakubiriza nimwe omusuubira okunzaalamu nti mwide nga mwegendereza mutaida kuzaalira gaana nga mujaga kuzanga gagalamirivu ndi mukambwe ino ku nsonga eyo mbende ino mutugoberere mugobere Facebook, TikTok, YouTube, X mwena mbende ino mwongere okukola ki okubanga
mutambula niffe walala musharinge subscribe ekigambo ekyo kyane mukwogera mu bakyogera batya subscribe bakyogera batya bakyende bakisosowaze ekyo kyebakobye banange so mbende ino mwebale kwenda Busoga ab'omu UAE abeeyo mu Europe ab'omu USA aba UK ndidi mutuwulisa mwena era tunoonya n'okunoonya basaponsa mwide musaponsalinge poroguramu eno mute mu poroguramu akasente munumirwe bingi bikaida era tukawumbulula ebitabo okubakobera ebisaana ebituufu byene ku mbeera y'Abasoga Obusoga we bwava wawe buli nawe buli kujja mbende ino Mukama abe nini kale n'olwekyo Bakagwa nze ndikujja kubasiibula aye ndikwenda eiroboozi eri awalala bana Bakagwa mu nsemberere sobola okusiibula abantu baffe atubone bukalamu ngate muggwa nja kukwata omukono eno ni tiimu gyembise nayo Bakagwa era ndenda okubasiibula nti olwaleero puroguramu ngetembetibwa nze mwene kenekene kabakigulu okugabula bala byona basiibula nti mwongere okutwenda bamaama tubenda ino tubalamwisa ife Abasoga abaana balimu abali eno mu iwanga erya Dubai tugezaako okutembeta Obusoga nga tutwala mu kontongi thank you nife ababusoga community abalumi abantu emitwe abatali organized abagabula ati mwene okukoza na tiimu ogabula bana ndikwendayo okwo abasiki kumuliro ogundi abasiki muliwa abala moji baliwo badiope nenayo bana abava ewamukulu Kakaire abagweri mwena muveeyo bana programu n'abana mayuge abagabula bonka obati bakigulu bonka yaye fefenapenda nga Abasoga abawangalira mu oluwanga lya UAE kale buli isaza lyona aba munsindikira nti leero buli isaza musazeewo mwide munsaleku mbawaire chansi programu eri kwira ku lunaku lw'Esande essaawa n'endala edo tusobola okuba nga tutambuza Obusoga banange ayo nakino obulungi ava mu iddiiro eiddiiro liviiremu mube bulungi isaife gabula na dyopo okutaano afumbuwe ebyanda